Mada malungil sil silmora kumir rogui los edel kumet magar el ang mal mga madawar kumir metir ngar belau mangar ekrel belau ikat guk mar ser program rigi dra kausi sak rabe klongo luror meng ngari omomes ngari ya telgi sub tel kim ngari ngari ya tigel terur kemama kambes ke solei ma bora idung yoel toribiong ngara omrael Michael Belam da kasbi lo bangkamame elal mel sande tra mutul mei mang dinga kama adalbay Jackson Henry orang bayarung adalbay leng guk kedam na guk mo digidel terum I see. tergibel baulaur elang kadam mora igel guk seb ede ekmu igel nia adolab guk seb ede share gidma ara adra blur no bangedel elang makuidi aulaul mereka kemumul. Okay. Ma'am Saule, irmang Moses Ludo. Nunga kaswakal mutul masauder sila tokora a Sovereign Wealth Fund or acronym ringa HWF. Leng sa last week kadimil sauder ngi tokol ada ureng sa tegil program ringi de oger mo se kamlutel mo man mo ngil ko makal explain or sailing. Agidri ka ngari ati ka trigi para reng mam halek lutel kora. Amo ko makal explain. A sovereign wealth fund, mararingi al toram rigeleng, the investment arm of the government. Sili mala government ang irmangal, el invest tawdod on behalf of other ablu, el kloklir other ablu. Kam so di segi del sovereign sel toram rigel mospe rigel mo ko me ringil toram bela ya fanda udo sobre gam kas modim bol I say a sovereign of the luaya ablu republic rigid a sovereign ya wealth aitet ya fanda udo a sobre ngigel klisi el ngara alset I say sel ablu el mel klisi el ablu I say mas como republic rigid a sovereign tegid a klisi el velau mar adra ablu mail tet el gere del Republic kita omgegel mom clothing purpose ringiya ol ngasir adra blu mongila aklangar kita mang sovereign fund like I said last show gide etiagi tara los pe ringiya blu el mrula project ng borngia audo del mu nding ulit mo mru ringiya ngirmanga akabrimet at murngi leng aigal duk masatora mrigeleng high capital requirement. Igel project el malmuklol capital alubang udo da required. Mambatol igagid el migil shobal nga revela wa da asrit mur al sel. For example, sumaral to mo do muktora a hotel regid, let's say 100 room, el 5-star hotel, el mongara 20 million. And da kasabela di imol other vela ruli leng musaw sa capital regid. Badabara bang indar sa el malmala muklol udo. Bada mal dipendra tiagidele e sovereign wealth fund el mo finance gigid ok mo alto man toram rigelek mase enter into high capital intensive investment agel investment el mringira local small business el mura al sel leng mal require macro capital seguida tara a purpose for sovereign wealth fund ang ide ng irmanga sel benefit ringi at trigibal diversified economy rigid elagi damal dingara tourism di okmural toy mo ringa sovereign wealth fund rigid and sab edel bayo osper gagi del udo de help gagi del fishing boat rigid matam aragel high tech kale marakel blara manget kale fishing boat ligel mal lungila msir ringi ma ngila high tech ringi masril matiga ngigil maigil del bel ngigil mang tergib el most of a local fishing industry expand mo ngil marala shobartir setara abolururgi en product ringi yang belawa mo own means of production and number 2 beesludo del mo tax at mura government el mo nga sewra government tergib so tigda big question maganda makarang marula a sovereign wealth fund. Tigda a question da adra blun merangara alas tuig mas maganda marada urtian. Tigda tele lang irmang. Akot gira mo rin alla. Girela olvid el pasalla eruli
So lang eselbo ringi tiang a title ringi amo public corporation. Hindi wa PPUC, marwa PNCC, klokra adra blu di government tamo o tira mo operate ringi, tira mo run ringi. Tira mo direct lo siga udo tur al sel. E o rur tringil wa to rur tapis na siobay. Ngwai sei. Ini tira malungi ringi manga. Moringa board ringi. Moringa board ringi ma chairman ringi. E direct ngari klisi irel el hire independent el financial advisors. Amalungira Amerikela batoka tiragidele limos kratokora gagidele investment ma banking ma bonding ma gagidele stock market mas edel hire til mo independent advisor gid hindi maliwat yale trust fund gid ngara New York ngari advisor gid oo ngari custodian banker gid it's almost the same thing hindi tida ngir mang adia kalwa stock market di nga lo ara a stock same at tigale financial advisor ma stock broker mo to run ringi tianga ngari imo other belaw magida decide mase kada maudo del malo arangara ngaral investment as edel ngaral industry as edel logis le adara bulwa dia kasi pur al sel dia capital tir mase gid sel arngia a border tial sovereign wealth fund gid enamo gid lo siga do tur al sel atara source do da gid rogul surplus ra agagi delle annual budget ra olbil el dia kada spend ase de malo tur al sel hindi kita milsadinga last time morgo dungu sel 50 million el ludo del mora agagi delle trust fund gid el ngul merti agid el sovereign wealth fund bagum das ngir mga bagid del luit agid rakot e mal explain sel mission ringi sel bodong dur ata amerikele sedel puase agim la create a sovereign wealth fund ramam me instead of tur teludo dra stock market e bas kamam e kam dengan girmang amerikela ok mo do okle mo do urtir el mal make sense kloa i miringi ma mission ringi et tamas el meskida agel udo mo di kadru tur stock market seguida tara aweg do tur udo del sovereign fund la question nak mas kumang maringi ti alla maringi abord ringi maringi udo dra al sel ngaral project adomes in sebedel los pega ludo del invest mga kamal dip olmor kortiang number 1 gida ospe a Palau Culture Center il mal diwa singar Hawaii segida number 1 attraction of tourist for Hawaii indan garang ngiramang tiang ok parato mo na babatsingo mal di mor tamae dodong ilat tablol arma akot and create jobs matax mo na government the most important the idea continue perpetuate enhance enrich a culture gid legida dia kadola ba culture ako adal me emrul kredi or spegal do ngey emrul mo ngil mang mo osong ar tourist the same time train the next generation other bela malal mo klo et tamadinga culture gid sigida atang and number 2 tara time kadi milsada botanical garden tel belaw ngir mga kloul ringil bulu mang gital di makala papaldaw mal rich sa greenery tel belaw mang ginadal mo rulia botanical garden magir roguil bung madalom adola la maringi manguk tira o song morar tourist setang o ngedey ay gal far flung state sa malola ba malungil utam sel moria agora magkrel bungalows ma almer tourist retrieval diversify man dikadil lo makseder orior sil mora bililyong yaw ayang la magale wa ngarar da mawang along ma malgayok moria ungil first star hotel nga say mang almer tourist retrieval diversify set ongedey ngak aktre kemisadra fisheries a fisheries regida infant industry hindi kita manik kasi ngari ang ngigil ngara tao hindi yor regida mamalayleng adi tal amo o slow down or tiangal diakal magrok man bongil marail because ay gal build singa magigray edi all diakal enough either tools sa dollar al sale ma electronics ng arngi
hindi all foreign fishing boat tamil harvest kita di bala say mang Malu ay gal ses rangi kara. oh Ngari can you imagine ay gal el kaburs kita atau spend $10 million rulia atau la sesa waya ruang at pak may gal ruang esar may gal nunguy may gal tokar ruang daw makloa. I see. Hindi ba ikaw sa huri pingil mal maklo tirekal lomgorola shrimp I see. maamang I see. imang unlimited as either removal ding hindi ka capital rigid hindi tigid al sovereign fund as el to spell mo sigid mang agigide ngirmang adi kora di basic hindi tigid malungir ngi elang a question nak mas gumang kada maudo del may invest traigal industry Egalel de gaya udude del book temora bebil. Ditigi da solution. Sel blabo lungil marala imoragal kombali. Namos edlo olta financial statement ek muna se. Ayga nga make a profit. And namos edlo IPO. Initial public offering. Edlo prospectus rigi de otra wa share mal di wa WCTC. Para adam ara share tir. Eselo mara share tir tira mo kalwer tel kombali. Egidan al mutel mayel udodra. Arad al may, so lang aguk malmora next project. Mangtiang ako revolving, hindi akal permanent. Sel da nga udo del may, invest into another industry, di malungirian na mo clear other belaw. Mang sell bekel quarter, alubang every month, mo dia meeting ra shareholder, tira o ice mo sentera ludo da tilo, at lang a dividend lagi mo rose. Malungil to ko sila both ng okle, wuk to rose, udo da marbek la adam mang. Aktiv era October tayo topic ng aktimis kami wa audiensa gagidele etele la huk sovereign father bibirablu ako to kloa sovereign wealth fund tirar adra Norway napas ra $1 trillion egel excess ludo dra los pera gagidele oil magyas ma Abu Dhabi at medal nga raw 800 million na girtir direct oil and gas Kuwait mga ba 800 million el sovereign fund tir el direct oil and gas. Cook Islands ang nga up to 75 million na sovereign fund tir. Kiribati sa 680 million. Nakumda sa direct legal udodra tuna. Oo. Deve ser bol mereka una British kaniya udodra to da British mga mistri Waigal compact fund. Sidan nak Google mo 680 million. Tu value 142 million. Okay. Trige udle ya ultrur sel domain tir TV .tv. Tultrur say. Mang asku mang toy mga kamura website whatever boses uludong .tv. Isil .tv am lekro clear etam na trul mora investor I think California. Pagi daludo dalulus perela. Now room naringi unfortunately udle zero. Tamlablo. Oo. Magida ilang FSM ra check. FSM mal incredible lang. 41 million daw di lang ara. Sovereign fund tir. Akmas ya ligida ako ra behind. Hindi ka sovereign wealth fund tir. Tiagida a leaders rigida na mo giro na swertian. Tilay gidia kumdas kidam la ngarti al program man motokrak. To kauldas adan metal kester kida otob dam kida otob sel wal to go ya the swal lose mel adan makararuli til al motogo so where do we start si akos era tilay kida mang mal close to teler el al time el al temela senkyo tiay kid sel time el giredo lo tob da uldasu maar ada remurto to audas bidar blo to audas ada dulos ngrasa el to smoothie mo marg mangem tigal ada selavo eto mo brulen dia kangot askum ada dur elang e mo tigal ada soiso obise e dia lengirer walalla ako na sigida basic mang akum da sweng direk el mal mo está dirtiang e mal ko malo reng sa tiagi de di ungila ko nga sa ambim di kita ada belang ari aksergit mal maknitter plan. Sel boda dakal plan ak klol to especially away tail to. Kada mal mring el muskasil to lesel good example elang lay. Ay kalu do dra compact. Mesel 2020 plan el les spend 1 million lu do dra ba belaw ma UN. El milkat mokra era
nombre kan na 1993 mlegire mo tau tringi lui rak lo tau tai ka lo do rampak mega M8 mang seguida langa akumdaswe adalbaeng asel wase sel klisi ren maluben katsal ngargi del momdastia kita sorma motbage maybe atletan mo sedo tutile seguida la kumesinging bring kamu saul semase mlangara ika mlangara bentang ya ure la mesa ika mas kita makarar elang ruli seguida leng so el malungi luldas wendi ku so como mem ku igang mo taber maika ku kul oiti kita makara ya tigida planage udle aga direct from that swirt ya tiang malungi luldas ngaga as a citizen akpalom das presental senator al uben delegate asigal mo approach ringi lagi mo adu di era pogi sangi del congressman akmo download ra agagi dele etara public corporation el own ringi el own sovereign wealth fund so kalmo download sa ligera either a Kiribati ang Tuvalu Yedor Island Nation eso lang ang gulmo ratara senator maluben ka delegate mo si tigira sample alla mutialla emum sanga elsir kamiu so lang em revise ringim relil mo fit the other belaw emong itiang oy leng asum ko dem ngiritir enda kalorior kam ngam rigela malungi ringi ngirmanga CML approach any congressman so lang by request mo sa tigira alla al somam mamungu askum ang sawal engu mesa el siringi trulil mongil maybe el molla otbira wala lam gursa debate akum da seguida na mugir del YC le sumug de mangir el de mangir en diaga action haka sokal mo download atra gida la mo magdura atra congressman it's really leak mo say by request let tell government a clocklet they have to listen to us ngakarimba rin irmang le agi nga ragwam ikamamamle member sila Guam Board of Realtors Guam Board of Realtors direct kimle member National Association of Realtors sa California so lang em naringa bebir alla al ligimam daswing mo improve ra alla real estate ra Guam magim lokmak roguy so lang iruli a proposal odur clear moram rigel en mora California tingilulo der sil mor trigele lawmakers sa California mase ma understanding em lo revise agel arama agagi dele rigel including agagi dele teletela commission pay del mora realtors ma teletela lorora wa escrow company par adra la ma even title insurance company mang kami sa ige even though gua mal gerel bulu di tamlo mesertial proposal ek mase tianga make sense egidel congressman we're not in the field mo nga detail regarding industry but depende tri lang ara field del meskida information mo level improve industry mang akum das when number series the stage ek mase askum swadel improve ra alla arbelaw egidel citizens askum nga do nga access regarding more information the sigia malungil congressman ngi orenges eso lang introduce ngi ada obodong ngir manget jangan berulo dia meng waise elang kada ngati agidel ludas wa kumdas we eda kemil kukta dakar elang kadom das wa sai agidel tokoil do sa waite agidel elang awse kada magarar elang ob ay agid el tokoil mo masaudar el altam el mol mutra November من سبب هذا ذو المويه ميلو سيغرا اكلون يولل ماكنتيل ماكلون يولل مسل سوم تيغال ادم غيلت ادولين تيغال رمورتو سموا غرا الوساق بونغ مولدو رو يغاغي 1 2 3 ميغا ادونغل سيلغير الان ادو مسل بونغل الاورايلن مال كيتانو مسل غومسرا انغار بدل ديل دارت لا البيل سنام دال اولبيغ بولار الالسيلس Idi ode maklawangan na morla.
Ak madengel wa say gel bins ma resolution sel tilo ba. Au angari au lunguri ar ad mo suar ad. Tirgel ada kongres lur top da ike do suar lur top. Ngu kora masarung ko mo top ligan me dengan edel dat mol toy molla e bukim iwai we. E me bukim rule ko de maklo ang ko de make sense eh. Meng ko lengi tlo se mem ko mesa se el temera te aquí el dura role la campaign ma arut ma ubisra boy ngai gai gid el mem do sao ma kame oi telo el gorngi ngaruba ke na tolo el gorngi nga kam ngel waseng ai gallo el go kam ngel el go len mo sai la pela ul nora school e school e experience ngira urere rabanga ma real estate la ngil tanga ada pela ul la bai kai ku krede ngewal madala du ma auror sel ngati ai gid lol gol wasa kad magrar elang mo o sigi auror malu ben so bai ngia clodo del moringi da ada pela ul smika do del moringi meti ai gid sel moniti el sovereign fund en seb edlo top del mo man agumnas wel ser cloud to tel tor el malgrado lo mesringi a utum kida madengel wase a utum sel lu utamela arolela aurora babalu masiobai man kita madengel wase a utum rebela a lolaba state government madengel wase sel sel digim sel utum maluwen kadran el molmutra tru merul mai la clock la state auriu seguiden en international water ma clock la national government man kada magara la tegi del utum arolela msodel ma otutel ma orratela utum girel mgatmok mo yagalla girel mo plakatakla le elam lamo labia a boundary la state ni sa state la ngaria el miguel boundary di iklim de gergida wasi sel mora ikal state rogui engara ogail basent el morotil basent takla rabuai ya uresta di kokla stala le kita ada belara ara adim le kera at kulada mliwek metialo al utma maklo makbur saklo el dia ka el klalo rabuai menggerar mula lula utma rolela saga am la mokmok arule uspela utma ngudrulia ngaringia kedelisa utma elang endi dia kapal ketak la uspela utma lis ma homestead gireder mula homestead ai kal utma rabuai el do sel top da el top da utma rabuai mora at gathering ok el homestead el mokloklit mar ada sel belua mal masangu maklak tulitiang yak mlamul goring ap tokol time ngrama waya adang esar alu adang melgo amira melgo mula school maika emerman e kita ali alisra utun morni ngram dia ngum sang el mo homestead ngil erul tela square meter melseb el kut makli asugum 75% asa emira ka bokloklen marang legel meng bolu ulmal dolar ada del mei el sugum so momra business emlis balu sugum dia ada sel blur mong el lisa utun mortir ma kumdas ya maklo tutlele ka ada utum kumde sel mo o siraberte al utum lo se tiang ngrane uchiringi ngrabaliuringi engal rubaga ati imol ada bela mruse gidre lang lo se apresa utum seguida maklo tutlel e kumdas engirele ka mal madgel la umra bol government release gidel apresa utum la every 5 years misel suma ada mospera atmel el agadi bolo sigerga el agadi kaptigerga mal tu si adel melo ol trogoklo sitiang ravaliurni mosbel el multeto buts emelara alon el mo umrura blirngi mang akumda se seguida de clotu tren ma sel government obisa government el girela aut magirel ligel mo clolo bis len termurtum mok sel sugum nsam de mo seguid etira mascaulo se tiagi del ut tiak clock leltang o tiari ko tiam le clock leltang mo clock leltang lang clock leltang el siksik tralon malo igan etela valiurni
mo beot o si mo aurora ma ko ra blai ma business ma aurora buara kakmalat ko sensei gida aklok tutlele ka mengel wase ka ro ay nga kalwas LLC se kapal to out appraise to ra alwalon segi dal aklok tutlele mok ra Vai sige maka kamsada tidal togoel homestead. Malungil togoy. Di trigil buktal danga definition na homestead. Homestead a program al government tamaska free ut. Di nga a condition ringi. Girem kiringi ruliablim after 5 or 10 years title mo okloklem. Malungil trigil program ya wadak so far wadak kudenge state terbelal mrula homestead. Di kadi dabora history Amrigela ulang lo subela a west coast mo tokar other kiringi ngirmanga kamadinga history. Tekmulo se agi muskimi homesteader kamiu. Matrigel rogul other Amrigela mlok maga roguye apply homestead mai. Masigi de temnel mo kera a west coast marwa Arizona ma wa Idaho ma Colorado agel mal ngara west coast Amrigel. Seguide emirgi sagel bulu mang kita medek pasegal babel betura babel daba mal betura di empty land mesegid dos pesir formula mase bestir adra bulu homesteader tir alu besemek mal wase agi meski alis kamiu di ngaria provision for homestead maskum ga list tel ut maktura bli mringi kiringil continuously for 10 years kan mutel meralan authority temuska title certificate more incentive tir mo klalo lengaria every day investor tial ut me pera loan tir etamedek mo se at the end of the rainbow etamo klalo tial ut mal barang ligir mo klalo ar ubrat ang ligir a number part tel tolo mo gorngi gida medek mo se sel dolgi sa siobay gel element la siobay a got ngirel ngarngia a capital ragaw number 2 ngirel ngaria a skill set ngirel ngaria management skills ragaw. And number 3, girem lang ngaria makit tal oborngi. And number 4, most important, girem lang ngaria real estate. Ang utama. Masigi del borngi, sigi del program al mora adamoni atamir. Either a farm or ubeng commercial or ubeng residential. Gigi del lang amo o parte tiagi del legal four element los PRA. O maktub asyobarti. Mang dia ka del real estate ra residence hindi. Isubir adal direct mo muktora asyobar tira lubeng commercial farm malbuto ka utam rababdabe ngirmangal maldi aloy. Oise. Dia ano motel tokora utma adia dil gira der mula lula oy al sualis sum gudlis mo adia al adar belaw. Kumdas kemel amdengel was sera adurura utma la rigide ekdelia ngilua asim na uldas mo asim mo o listen mo 99 years. Nga katara ulum torsay. Agi adra la lulubi lo mo to agi maram liwe krbelang. Elboria kyo agi mlom itut. Mel am la mo ay say. Go mal awa madangep to mel am madangel wasingania utu blem listen mo adasina. Mara dango blu 99 years. Emre elmerela. Guk no happen no ria rion ma adama. Uk mesik sina malu martiam mde elmerela. Girel morngi alla elwasen al sugum ndiaglo spe erngil telarra en armarigel cancel se selis den na model spe edro way se gidel el adam le traigan imora auldaso na mo girel lo mesingira rolela alis klol tutela do mesetiang len tiagi dus pela utum ya tara mal klol mondai adal bai galam dengan dire peluang ngawra to mondai bai si suguma klalo a kloklela at en mat malum klalo ka bli maklala tulungal maklalo ongal na ngang umrangal wase namo gire der mula la lom tebe laikang wase wangra tetele la klalo ra tulungal maka bli ma ongal kal sugum mo spe leng mal risik lang madire mula luula klalora akbli lo ase magara sebe el mo adra kabli la mo spe leng ramon sebe di mo oktamlet en meskit di el akmal na mo risik te kemi migrel adam tol adam na imbal bai kam ngei
Naka le practice alla ang langara erul dar tel case ra ut ma bek involve ring. Oh, tiasik mal drala ali siksik tel toy mal mo la mondar arat mang toka ongal matungal kam lau pri alu betamo temora kort mal egama dengling ya uno se gotel betoka waya mamra angar balawe di rom laut merogi mal meral beto ngaria agil ke teblol ke beli ka dengi ngaria tra beli ngara edel dat tela skul mitera klok lese mangara erul dat madel tela mak madel wase edirekal madel meringel apoto la le mom la saing ra rubak mal la mas ra bibila tiak nam karang kedru lia la wase muara tetel ma selbong berketak lo biala geng ketua isen mo ingra En irmang trataba de adulteru ak masigi adar bela wana mugir del lulia booklet ra real estate trigid el tel booklet mal diwa tigid lela babier غير البوكلت تايتولني ak mase Palau Real Estate Law and Regulations seguid el booklet se de lom aringira wa museum balu begada top aringira ga idele bookstore ngarang belau asku ba investor amei dingun mo seguid el book mas nga kaso lom ara utem etigida a regulation na tiletelel Menti kata kay barbar tel mong email o hala lawyer el madre ga mga dikta na. Agwa mga ringiri. Masala po ko la license ara akwam akmil ara me study ringi e pasa test. Mang girel mo ringir belaw. Tigida tra rule. Jawdek maseng mal mering ra adra pipiri ruli. Kam le tasil tora 99 years ma ut mal ngara ade mga tekte di Eloit. Agel nga kam le lisa tablol ut mringar man muklo kala ara imorian lo famous le tem lo court case gi agil le provision asel mase asku man dia kal start a show vai au ba matkatra ut within 3 years ara marekling eng di madalis oi one way of course as it was spera olbil brurala is a dot tungira lease agreement mase within 3 years of the day you sign a tel contract asku man dia kal matkatra ut automatically tiala samlamat null and void manu ko tulil la policy every lease more foreigners til agil condition ng alse ma once sel tal sai get matengel wase kaniya ka condition lo tungil sil booklet tungil sil booklet amang kada print up to mang mase kada magaranga de lisa ut clara club lil sige ko ta complicate kada man mugil bagtak mase ngegi del chief ma aklol lorel ma tigel rugul member aklan ma majority agil notify or something like that e morngi lang ara booklet mang dia kada kay barbar talo kada guess game le sebe tamel mer investor la do ngai et mora adra la manguk tara expense tir mang tara oli besong la wai se la e kala amde ral was ngaria sel tara mark kel clone mondai ngara kortre lang ngaria imra ada kongres le mesak la ngar e dart agais sel madaat dan ngalekel mar bibiringi baklok la sel bora el mugur sa mondai brothers and sisters ma mother my dia sel tianga namogen masmok le alla la arbela ultra krasyu kang ra kumisen siabal sel ko tala na olbi ak law ri 50 sa sea al sugum madaat egel kloklel amora ngel ko to close out tela tasura siabal ela ma era legislator saitor sara ari mlador olbi ran 1958 en rulia la lo sei digel klalulum ar adam malu betum ar di gegi sel madeng morang gel kot closean gel dia sel tulungal ungra arngi ra molmutra ko derlel ngalat seguida mo masao mo meli se morger segi del mondad de la mondai meng elak mal de la mondai balal al mera meng now gire murula la lo teperse mal de la mondai elang irmanga kala madritiang amrigel ngaria duk mase community ownership state by say maskuma aruba ka ma am asa dirgaat am asa bukal warwakui askumang eventually sumang madya maas
tigil rogul immediate lang algel as real mo claim Marcel. Mal mo katak, di ka burgul bora court and fight. Kaya di mo na probate. Oy si. Bora probate lang aringi. Pagpase okay, mlama da maas na mada rubak mang turat arang algel. Mas kum kadam altrawa artial blay engel lawyer el prepare probate tagir el notify rogul lang algel mas administrator ang agil ad aklisi alobal mo altrara blay. Di don't worry de seleme udo den mora escrora lawyer koma ikul lududiu mal nagatakla ngaya taragi sa kwam recruiter tingi of course arang algira ulo pre del ngara North Carolina mangara kwam but hindi malungiringi agi through Facebook agi miltigal bibira siblings everybody had although the bololartial estate hindi ka mon dahil skumang community engel spouse a surviving spouse own everything mal clear you don't have to even do anything hindi mo file a death certificate notify mo siya nga surviving spouse kam lang aklalo Oy si. Di ang malungil ala karya direkal ngariat del family belaw. Like involved tirak tamla saibal. okay Ya ba ala saibal mal blatak. Sukumong maraan Emergo habra cloklel amorabil. Habra cloklel obi tigel ngeligel equal. Mal dia ka onda. Belau se mal ketengara sel orem. Dia mal trala mondar belau matara mal mondar belau elanga se sukuma adamat. Cloklel nigel dula seng tenancy in common. I say Rasel imorato. joint tenancy Joint segi de lang se testa kal sukum teptokol ngal elo klal ra imo klal ra tiamo dia kam sao lagi de ngir mga taratamak pesao dringi mas sukum ngal toy ngaringa title certificate ilmla tuob da engirem lotto bedir ngel pas tial utma tigar tul ada lokal bertiang tiang joint tenancy or tenancy in common mas kumang mada tartir was in joint tenancy and arabar klingel other survive o kalwargi waise this kumang tenancy in common etya atrigger rogul siblings ngel other blood as el claim til aigid ako to klon mondar el alsis malgirel namgirel government tribela rulalla mesel to the city already tumgal usir evngel Emergo ya tara mal klok to tril ko maloren sa kami adal inbal bay kaleng betok kami adal bela la majority kami elanga inbal ba way kagit mondara ut belang ngire rulia imolobis ra government mosab el administer ra way tiagi la ruli mendia ka ka kwadra por Misal mata ad mai gang ke dimol i presenta de certificate ya otilo sen armarika klok le lobby halage kada direkal kada provide sa sung maria aldadu armur tra girel gir ngagilam sada mto aldadu direkal motlem to qadimo aldadu al mawdi am sada awriu le kada almut ma qamondain ay kagida girel girel rulilo ya kala tideng irmanga even more complicated we tenga already known and na happener belau other belau abi ila foreigner mother other belau a family ringel other belau mel sobging gal foreign lot of the makro kelangar rubak manggal maasa di email etobda nga ka spouse nga ka foreigner manggal spouse okay mase hey boss aligable made adrabli maru adama di email sobga ka magaro proclaim mga ngagir mga makbase diak makoron lamol hara Salvador mo tumlaro liya will rangak o lenga ka maral toem la happen mal direkal el guk la happen the other way around guk foreigner el dil pira ruba ka di mangkasringil mologut makimal mongin mangguk murula awil ringil di maklok el sangam kita matinga tial case ay betul ako nasya ako to close case at lagi sarak na tiagi rogo business ma utma bilas maiga atim lo abil dira ador ma Michael Kiasa tilo dra rues ka pasang mga mito tilo melam magme ako mesel ka adra utme nam sa tiam kumlagot maklaw sel obot triga oda maru orle ma aras ildi melodigia why say dektia
diak gida tel belawa mal butoka kat magil ringil bulu. I see. Ni sanga ikagida ulak mal mulgol toka sa legal ngara olbia kulase. Dia mana mo toka la ikagida la agida remo. Mal toka la rol. Ilngia because se kadam lara trase toring la ramriget ma melo arabulwa de timlakal mil iwal timlakal lo mese timlakal tutrel di el angara ngari namo gire lo mese lang emroko stat lo musul alu be kduri bais moon mongin meng segida kuk cloud tutrel to mo dolngit lo sin ay kagid el tokol el ungil de kausis akring mo kaw ng rim el altemela campaign mas senkyo gatmok por mo al marang ngirma kaw tayo bisada real estate nga kamal ngartiang emal aplaude melo nga sulir other house el mlapas seguida la rulia easement lorbelaw sel easement law wawaya clarify mang mudia ka gidele raw ring at ko raral el mura utum landlock agel utum dia raral morngi al ubang raral morngi dir ada di mol black agel raral napas ra house mangara senate tegur agim le kol logom la ngara committee tiawdik mo ngara committee tangan di akmal mga mdara ada senate mo se please ram kay rirer el al endra el al el arak el al 4 years or kamiwe e please en pasa se le set taramo o help el open at tora economy belaw le kas kumangir mangari at tame man malong el ut media karal morngi e ser ut media ka value ngi kada magana develop ngi oo mabudola adeng giba sira maral mal morngi indiak leng dia karal morngi lu bangari aral morngi ya ada lokal wa ala neighbor ka namel black raral se ngake brother o bala sis ngara lu se trakwam say mal very clear. Toram Miguel and say, when you buy a piece of property, the road runs with the land. Bergulak mas sumugad ra ut mengarnya rail ngarsel utarail ser rail are remain the same. Dia kasi mem ra ut me black rail il tiar rail rodonglil il tang utarail ending rail. Mang akmal mam dara ra kongres mas semrodi tialla aleng Tagi tara hold the development retail bulwa. Dia malungi le aktivo aiso sengaria alara old lara trasetoril kirel tilang le ka inbalba na kaysa iragi mlo sisiri o imgeden di dial refine dia makumesingi dia kada mo tubding illa lagi muska kan trade igel iganga kada mo tubdim kada uiwileng dia malwai segi de kada mara ulubongon kada morsele sengrang ang bisabus lightning maka kabol momreke kukalmete amsaul dia kamal di kede ba biskus akmal lo mesa gagi dele talira gale gold medals trigale algeda ngara machiro Marshall Islands gida so far kada number 3 mal ngar ngude seguida hotel en irmak mase athletes gida no matter how good we are gida mal the regional athletes هذا برا قاعد international قدم mahal di oli dia dirmi then at least the number 3 hopefully through the as the games go on the mut el pal up bebera medals more merbelaw mangbungar ngud muk magisa so esteem rablu wadak mas yes Pelau is still up there oi هذا dia kamal masaul mergo direk el soal el ko ay sel tora yaktul larngi te nombre que sande mel mucho ngurulur ya adra siabal ma adra belam lo championship imrugo siabal am lo bisi ending malo oti lo aseng malmla asmisi ya yakur bela ko mesrengi kita direk mal nem sisi ending to kanom itut mengaku mesel tim ra korea mal nom itut matim rakwam maigel teblol tim belau matim na Taiwan. Tik mamsi atim na Taiwan imlom itu tratim bela. Ako mes trigel buigel el lulsoko ratim bela et temla rali ligra 2016.
Mergo sebo madali legal merelang ko komur elarak itira mlemon mlo sokora gal gakros legal merelang it maklo sokora to guli tigel tim ngermi ko misa tigel tim ngermi malo otira lo sak lo la mal girel ngarinya practice ma training ngari tiga asya wala man no masal ngurtil ma riulat alin leda tplor homrang ada asya wal Okay. the last game the six bit salur top tertira almost every inning top tigata ratira igel ngakam lo o gertil wasi kami telar mo so le tukmur ngakal wasi average 17 to 20 years last rule score tiga sel ko besar kri temne statra 6 years old ngaktiregal man not maro ko tigal biget aku mesra ngale ngel buigan remid le rei rumo ndim le beach ra first inning al last inning Okay. oh aku mesra kali igel diregal bila dar buig maigel igel double play maigel ada sokol mo iwa yung waptu malu ben remut mal mo aming waptu ole kai igel ra bigit mal asa igidam lewan asya bala 5 igel ro ultim sekolah ke asya bala tim de 0 kita mau mal mengbulgula se urea ngita tokor tira strike out Okay. ngo tiro sen mal na improve tokor aklora yakyu mal mo ngilar ko ko matial aisla tel mo goring il aisla ma shares I see. pero como de el podo de el sea guk schedule ra a major league am le stop ela otro rot mo statra playoff ma ngremida ma iramo ya ongede la miun sama ngremedamo te urira playoff et mo sigramo champion mo next week ma kukli ligrida ngara second round statra ongemu spadong ko skole bekal saru de to skole me seguida de soal de oti seguida ma ko swil gang e podo me saklo gol to engra tigal ngulgede to ser tira mo tira to orak lo masung mare ko Diak seguida diak ti seguida recognition tiga gida le players wa kami Bruce Run News es lendal ngarang tiga ospe a recognition yedel identifier ti de mustrira attention mang tobra news marang mamdu arang dir seguido incentive tik mo se mamdu arang uke marngia clear amora news marada mo acknowledge mo sen moving forward mungilul daso mam saling irma mada ko mal mom saule mrgonge kidi u aisel waseng tial programa la simil kire la ngidirul dasu sebeul mlgol mei elo ya email malu bang ya messenger mai kal mer tial officer tiang mesul ku kimos ma da ikel kira sungre atol kim dirung lum dasu kam tar sul malu ku som lol das ang lol das mo motabdil mele ngaria imora ama asal ku dengan mal blo oil rengas e direk loal ko ampal no ting lang rel mul ko los kebia dio mek pitang e am mul ikal del radio ma tv program e di imul ko kintila to imang aki direk so taringil wasika ko motor da dasul me mular mo of course ako sukum ko mama ko mil with mal ubagi mrura to ngi am tarap so lagi besel lo aisek mo madalo ase ko mal sulang ba elal mel lo ngawaludor